Lepo pozdravljeni. Ob takem vremenu se mi zdi, da se nam kar toži po morju in če ne moramo ta trenutek na morje, lahko rečem, da je morje prišlo k nam. Moje ime je Urška Majdič in vam izrekam dobrodošlico na predstavitvi programa dogajanja in prireditev mesta Biograd na Moru. Lansko leto so zaključili z rekordnim obiskom in v novo sezono vstopajo pripravljeni. Pripravlja se tudi nekaj veličastnega. Najavljajo odprtje največjega zabaviščnega parka v tem delu Evrope. Več o programu pa bodo povedali seveda kar sami. Z nami so Ivan Knez, župan mesta Biograd na Moru, gospod Marjan Stopfer, podžupan mesta Biograd na Moru, gospod Ivan Čupič, predsednik lokalne skupine za razvoj Laura, Božena Leš, pooblaščena ministrica veleposlaništva Republike Hrvaške v Ljubljani, državni sekretar Tadej Slapnik ter župani slovenskih občin Alan Bukovnik, Radljeb ob Dravi, Janko Kos Žalec, Matejka Bajalič za Moravske Toplice, Miran Gorinšek Slovenske Konjice in gostja Tanja Žagar, ki danes sicer ne bo pela, si je pa že izbrala kopalke za letos, ko bo nastopila v Biogradu na Moru. Sa nama je gospodin Ivan Knez, gradonačelnik Biograda na Moru, koji će nam reći više o ovoj turistički priči o uspjehu. Gospodine Knez, izvolite. Hvala lijepa. Pozdravljam sve prisutne. Evo, s obzirom da su već najavljeni svi ovdje prisutni, nema potrebe da ponavljam. Hvala svim prijateljima koji su omogućili ovo večeras, danas ovo druženje. I hvala svim prijateljima, posebno gradonačelnicima, odnosno županima u Republici Sloveniji, dosadašnjem radu zajedničkom u interesu hrvatskog naroda i slovenskog naroda. Evo, ja sam inače kratak, hvala vam svemu. Evo, najavio bi Boženu Leš, ovlaštenu ministricu Hrvatske ambasade u Ljubljani. Ja bih u Hrvatskog veleposlanstva pozdravila sve nazočne župane ovdje i drago mi je što ste se javili u tako velikom broju. Htjela bih izjaviti da su jučer susreli dva ministra, naš ministar gospodin Kapeli i gospodin Počivalšek, i izrazili zadovoljstvo dobrom suradnjom u turizmu i zajedničkim nastupima na trećim tržištima. Dakle, to je jedan obrazac gdje zajedno možemo uz malo novaca puno polučiti, a kad neki iz trećih tržišta, ne znam, Azije, Afrike i drugih zemalja dođu ovdje, sigurno neće posjetiti samo Hrvatsku ili Sloveniju, jer smo mi za njih mali, ali zajedno možemo više. Zahvaljujem se svim slovenskim turistima. Jučer smo čuli da 60% Slovenaca ljetuje u Hrvatskoj i da prosječno provedu tamo 3 dana, i vi ste nam turisti koji nam niste sezonski nego celogodišnji, dobro nam došli. Hvala vam. Sedaj bi k besedi povabila kar gospoda Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Gospod Slapnik, beseda je vaša. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Razlog, da smo danes za prijatelji iz Biograda na Moru tukaj skupaj, je zdaj že skoraj 10-letno sodelovanje, ki smo ga začeli leta 2009, še takrat kot občina Slovenske Konjice, prijateljsko mesto Biograda na Moru, ki se je v teh letih razvilo v eno širše partnerstvo slovenskih mest. V nadaljevanju tudi bodo župani iz Radl, Moravskih Toplic predstavili to sodelovanje. Kar bi pa želel poudariti, pa je, da je veliko zgodb zelo pozitivnih na področju sodelovanja med Slovenijo, med Hrvaško, in področje sodelovanja na področju razvoja turizma, lokalnega razvoja med Biogradom na Moru in mestom Konjice, med Biogradom na Moru, Hrvaško in Slovenijo, je to področje. Mi smo lansko leto obiskali z ministrom Počivalškom ob začetku sezone poletne Biograd na Moru, Hrvaško. Takrat so nam v zadrski županiji predstavili številne turistične zanimive produkte. Veseli me, da je nov minister za turizem včeraj vrnil obisk. Nekako tako sodelujemo, da si te zimsko sezono želimo predstavljati Slovenci hrvaškim turistom, hrvaškim državljanom, poletno seveda obratno slovenskim. Da smo danes vključeni tudi v današnji dogodek, je zagotovo razlog tudi, da Biograd na Moru zelo uspešno zaključuje kar nekaj let trajajoč proces razvoja turističnih programov, od katerega se vsaj v enem delu v Sloveniji tudi mesta slovenska izredno veliko tudi učimo. Na drugi strani pa moramo poudariti, da smo na vzajemnem učenju leta 2013
Prav v Biogradu na Moru, to je bilo 3 mesece pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo, skupaj z partnerji na Hrvaškem, slovenskimi občinami, ministrstvi, organizirali eno pomembno konferenco o evropskih sredstvih. Takrat so številni župani, številni vodje projektov iz Slovenije predstavljali hrvaškim občinam, hrvaškim inštitucijam razvoja izkušnje črpanja evropskih sredstev v Sloveniji, se pravi tik pred vstopom Hrvaške vanjo. Jaz lahko danes po več kot 3 letih ugotavljam, da so se predvsem prijatelji v Biogradu na Moru izredno veliko takrat tudi naučili od te konference, da so tudi na tem področju zelo uspešni. Veselim pa me tudi, da ste tudi zelo uspešni na področju pridobivanja investitorjev. Ta investicija, ki jo zaključujejo vaši investitorji na področju zabavnega parka pri vas, ki jo boste v nadaljevanju predstavili, je zagotovo eden izmed teh primerov. Naj zaključim, da je nekje vmes med tem sodelovanjem Slovenija vstopila tudi v en pomemben projekt, ki ima domicil tudi v Biogradu na Moru. To so bivše Jadranske igre, sedaj City Games. Takrat prav na predlog podžupana gospoda Marjana Stopferja leta 2012 smo v Sloveniji naredili prvo ekipo, ki je sodelovala na teh igrah. V vseh teh letih so prerasle tudi meje Slovenije, Italije, vseh sodelujočih mest. Tudi nacionalna televizija slovenska jih spremlja in mislim, da je to tudi eden izmed izredno pomembnih projektov, ki smo jih naredili skupaj in s katerim lahko tako danes kot v prihodnosti Evropske unije, ker so igre izrazito usmerjene v povezovanje, v sodelovanje, izrazito se tudi vključujejo predstavnike mest, skupnosti, lahko tudi en skupen produkt Hrvaške, Slovenije ali pa predlog nekega projekta na evropski ravni, za katerega se tudi prizadevamo. Mi smo pred tednom dni bili za predstavniki hrvaškega ministrstva že na enem sestanku in sedaj oblikujemo predlog, ki bi ga želeli predstaviti tako na hrvaški kot na slovenski ravni, da bi ta projekt razvili tudi na ravni Evropske unije. Še enkrat čestitke za uspešno delo in še enkrat tudi se veselim sodelovanja vseh mest iz Slovenije z Biogradom na Moru in tudi širše z ostalimi hrvaškimi mesti. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala za ta nagovor. Nadaljujemo zgodbo o povezovanju, ki presega geografske meje. Kaže pa se v sodelovanju na konkretnih projektih in prenosom znanj. Biograd na Moru že več let sodeluje s 4 slovenskimi občinami, več o skupnih aktivnosti pa nam bodo povedali sami. Više o prijateljstvu in suradnji sa slovenskim občinama pojasnit će nam Ivan Čupić iz lokalne akcijske grupe Laura. Gospodine Čupić, kako je počelo ovo prijateljstvo? Hvala. Prijateljstvo grada Biograda na Moru i Slovenije traje već preko 30-40 godina, ali evo postalo je jako intenzivno u zadnjih 10-ak godina, što ćemo vam predstaviti, nadamo se približiti što više, kroz prvu prezentaciju gdje ćemo pokazati s kojim mi to općinama u Sloveniji surađujemo, kakvi su to do sada bili projekti. Kroz drugu prezentaciju ćemo vam pokazati manifestacije koje smo do sada napravili, najveće u Biogradu na Moru, i ujedno i najaviti manifestacije za 2017. godinu. I naravno za kraj predstavit ćemo vam trenutno najveći projekt, najveću investiciju u turizmu, možemo reći na Jadranu, ako ćemo pričati u tom kontekstu, Fun Park Mirnovec koji je u izgradnji i koji će se otvoriti 2017. godine u lipnju. Tako da evo, ako se slažete, možemo krenuti sa prvom prezentacijom. Ona je jako kratka, ukoliko bude pitanja, slobodno nas prekinite, pitajte, tu smo da odgovorimo. Hvala. Grad Biograd na Moru surađuje sa 6 općina, malo više možemo reći nego sa drugim općinama. Tu izdvajamo Slovenske Konjice, Moravske Toplice, Mozirje, Radlje ob Dravi, Zreče, Ribnica na Pohorju,
Pa možemo tu dodati još cijeli niz drugih općina, naravno i sa Mariborom i sa Ljubljanom, nešto više, nešto manje. Ovo su gradovi, odnosno općine koje su u klasi grada Biograda na moru od 5 do 10 tisuća stanovnika. Ono što smo najviše radili smo cijeli niz manjih projekata koji su se sufinancirali ili potpuno financirali iz EU sredstava. Tu je nabrojano dosta projekata iz programa koji je baš namijenjen Europa za građane, namijenjen baš stanovnicima grada Biograda i općina u Sloveniji. Pa tako smo dosta radili i u programu Mladi na djelu, gdje smo naravno dosta učili od naših partnera iz Slovenskih Konjica, zahvaljujući našem prijatelju gospodinu Tadeju Slapniku, da bi došli i do Erasmusa i svih ostalih programa. Osim programa koji su bili financirani iz EU sredstava, radili smo i cijeli niz ostalih aktivnosti, pa tako sudjelovali smo sa našim klapama, sa našim kulturnim umjetničkim društvima na niz manifestacija u Sloveniji, tako su i obrnuto oni sudjelovali kod nas, pa možemo izdvojiti Dalmatinske večeri u Slovenskim Konjicama, Dan žena u Radljama u Dravi, konferencija Slove Krov koja je također organizirana u Biogradu na moru, o kojoj je više govorio gospodin Tadej Slapnik, gdje su nam prijatelji iz Slovenije tada u tom trenutku pokazali kako se iskorištavaju EU sredstva. To se dogodilo 2013. Evo i u 2017. nadamo se da se vide rezultati, vidjet će se sljedećih godina još i više. Dosta se radilo na razmjeni učenika sa jedne i druge strane, promociji nautike kod nas, pa eto čak se i organizirao nautički vikend na Umjetnom jezeru na Rogli, što je bila jedna posebnost. Znači radila se regata na Umjetnom jezeru i što je stvarno zvučalo nevjerovatno, ali evo dogodila se i sretno je završila i nastavila se i dalje. Znači moramo reći da cijeli niz ovih projekata se i dan danas nastavljaju. Tako da suradnja postaje samo sve jača i sve bolja. I da bi došli na kraju na Jadranske igre koje su evo uspjele preko Biograda se povezati sa Slovenijom i sada i one nemaju više granica, možemo reći one rastu, odnosno City Games, one rastu, ovdje je još naziv prošli koji je bio, danas su to City Games, svima poznate. To je projekt koji raste i koji evo i profitira i grad Biograd i cijela i Slovenija kroz to. Ovdje su, kažem, nabrojani ti projekti, to su većinom projekti od kojih su koristi mali građani grada Biograda, kako starija populacija, tako i djeca i mlađa populacija. Ovo su projekti koji su financirani iz EU, oni su završili, uspješno su odrađeni. Kažem, tu su bile uključeni i učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, invalidi, kulturna umjetnička društva, apsolutno sve što tko god je iti malo aktivan može se uključiti u jedan od ovih projekata. Pa evo čak smo i napravili prvu punionicu u našoj regiji, možemo reći, zahvaljujući također našim partnerima iz općine Radlja ob Dravi. Zajedno smo sudjelovali u jednom projektu, rezultat projekta je bila i ta prva punionica. Kažem, radi se o većinom manjim projektima jer jednostavno ne možemo na neke veće projekte zajedno sa Slovenijom jer nas limitiraju razni programi. Na primjer, program Interreg ne dozvoljava jer smo previše udaljeni od slovenske granice, ali to je druga stvar, zato koristimo ono što možemo, a to su programi Europa za građane i Erasmus najviše. Evo tako izgledalo, znači kada se organiziraju Dalmatinske večeri, uvijek zanimljive u Sloveniji. Evo i kasnije ćete imati također priliku degustirati jedan dio naših proizvoda i poslušati našu klapu. Klape, svi znamo, vole se u Sloveniji, nastojimo što više ih približiti na ovo područje, pa evo i nešto slika iz općine Radlje ob Dravi, gdje je bilo puna dvorana žena.
Ovo je ta konferencija koja je organizirana sa 300 sudionika u Biogradu. Kažem, primaran cilj je bio prijenos znanja i iskustva u povlačenju sredstava. Tu smo, možemo reći, učili od najboljih i evo sada se primjenjuje to kroz razne programe koji se kod nas tek sada otvaraju, koji su tada bili već otvoreni i provedeni u Sloveniji. Tu nam je naravno pomogao i europarlamentarac Ivo Vajgl. Ovdje, znači, malo su naši klinci sa mora učili se skijati. Eto, i tu je ta neka razmjena bila. Ovako je to izgledalo na umjetnom jezeru regata. Znači, apsolutno sve što god smo do sada zamislili, evo, zahvaljujući našim prijateljima iz Slovenije, smo i ostvarili, tako da nema razloga i ono što vam kasnije najavimo da se ne ostvari. Gastrostol u Biogradu na moru, s time to je jedna manifestacija s kojom otvaramo turističku sezonu. Svaku godinu nam dolazi jako, naravno, mnogo prijatelja iz Slovenije. Oni izlažu tamo, prezentiraju svoje proizvode, prezentiraju svoju destinaciju. Evo, ovako je to izgledalo na prošlogodišnjem. To je jedan stol koji svaku godinu raste sve više i više, da bi na kraju bio 1200 metara veličine izložbenih prostora, oko 20.000 posjetitelja. To se obično događa prvi vikend u 6. mjesecu, naravno svi ste pozvani, ali o tome ćemo još malo više kroz manifestacije. City Games, kako smo rekli, jedan hvale vrijedan projekt koji raste iz godinu u godinu. Svi zajedno smo u njemu, naravno organizator je tu broj 1, a mi drugi smo tu da damo suport, da pomognemo koliko god je to moguće. I evo, vidimo to u brojkama kako to izgleda, da sada sudjeluje 12 europskih zemalja u tome, da se veliko finale već 6 godina u nizu događa upravo u Biogradu na moru. Radi naše atraktivnosti, radi centra Jadrana, kako mi volimo reći, srca Jadrana, da li zbog ostalih stvari, ali evo, činjenica je da je 6 godina to u Biogradu, nadamo se da će i ove godine biti. 2016. je putem City Games projekta ostvarena vidljivost u medijima u vrijednosti 1,5 milijuna eura. Znači, to su jednostavno brojke koje nitko ne može pobiti i kažem, nadamo se da će taj projekt i dalje rasti u suradnji sa svima nama, kako partnerima, našim gradovima partnerima, tako i gradom Biogradom na moru. Regata Svete Stošije i regata gradova prijatelja. To je naš jedan mali projektić kojega radimo kada nam je dan grada, odnosno blagdan Svete Stošije. Tada se okupe svi gradovi partneri, gradovi prijatelji, kako mi kažemo, i naravno uz naše gradove prijatelje iz Slovenije, tu su i ostali naši gradovi partneri. Možemo reći da je Biograd jedan od gradova sa najviše gradova prijatelja. Sada je brojka preko 20, a kako stvari stoje još će i rasti. I evo, hvala na pozornosti. Ukoliko ima pitanja, tu smo da vam odgovorimo. Hvala. Morda, če še damo priložnost županom 4 slovenskih občin. Lep dober dan tudi v imenu občine Radlje ob Dravi. Ker smo danes prišli na povabilo mestne občine Biograd na moru, je prav, da se v svojem imenu, v imenu občank in občanov naše občine zahvalim za povabilo in nekaj besed namenim našemu sodelovanju z mestom Biograd na moru na Hrvaškem. Občina Radlje ob Dravi je pred približno 10 leti sprejela strateški razvojni dokument, v katerem si je postavila cilj postati turistična občina ali pa turistični kraj. Imeli smo srečo ali pa nesrečo v tem, da smo bili čisto na začetku, pravzaprav za nič nočitvami in za nič turistične ponudbe, tako da je vsak korak, ki smo ga
naredili v tej smeri velik korak k razvoju turizma v naši lokalni skupnosti. In ko se ponavadi usmeriš v neko smer, se ponavadi povežeš tudi z tistimi, s katerimi misliš, da boš najbolje lahko sodeloval in od katerih se boš imel največ za naučiti. In tako je bilo dano, da smo se leta 2010 ali 2011 na enem izmed srečanj v organizaciji skupnosti občin in pa udruge gradova iz Hrvaške srečali z predstavniki mesta Biograd na Moru in od takrat naprej pravzaprav poteka to naše šolanje ali pa študij razvoja turizma v naši lokalni skupnosti in moram povedati, da z vsakim rezultatom, ki ga doseže Biograd na Moru, sem toliko bolj ponosen, da sem eden izmed tistih, ki smo v prvi vrsti, ko je potrebno upijati znanje in rezultate, ki jih dosegajo v Biogradu na Moru. Veliko smo se naučili, veliko tega že implementirali in verjamem, da smo skupaj z prijatelji iz Biograda na Moru na zelo dobri poti, da te naše želje naših občank in občanov tudi v prihodnjih letih uresničimo in da se pozicioniramo kot odlična turistična destinacija ali pa produkt v slovenskem prostoru. Nimamo morja, imamo pa nekatere druge naravne danosti in s katerimi lahko se pokažemo in se umestimo na turistični zemljevid. Številke v Biogradu na Moru povedo vse. V manj kot ali pa v 10 letih več kot podvojiti število nočitev, to je impozanten rezultat in ko se enkrat začne vrteti, se to ne da več ustaviti. Župan Ivan vedno pove, da to ni njegovo delo, to je njegovih sodelavcev, on pa je samo na čelu in krmari. Iskrene čestitke Biograd na Moru. Dober dan, jaz prinašam pozdrave župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška, ki se danes ni mogel udeležiti te novinarske konference, ampak vse skupaj lepo pozdravlja. Sicer pa sem Tjaša Kangler, vodja turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice, kar pomeni, da sem tista, ki operativno zelo veliko delam z Biogradom na Moru. Imela sem to srečo, da so predhodniki še v stari Jugoslaviji v okviru turističnega društva Slovenske Konjice že navezali bogate stike z Biogradom na Moru in tega v vseh teh letih nismo pozabili. Tako da prijateljstvo z Biogradom na Moru in Slovenskimi Konjicami traja že preko 40 let in se v zadnjih letih samo intenzivira. V različne projekte, kot ste jih prej videli, ki jih je predstavil Ivan, vključujemo različne starostne skupine, tako da se v bistvu od otrok do srednje in starejše generacije vključuje v razne projekte sodelovanja. Družimo se preko športa, preko turizma, preko kulture, nenazadnje gostimo kakšne skupine, tudi v Žički Kartuzi je nastopila Klapa iz Biograda na Moru. Potem so bili konjiški glasbeniki v Biogradu na Moru, ustvarjali v različnih delavnicah, ustvarjali smo kulinarične večere in tisti še mogoče najbolj odbiti projekti, da smo celo jadrali na 1517 metrih, torej na Rogli. In tudi ta privilegij sem imela, da sem bila v prvi ekipi jadranskih iger, ko so Slovenske Konjice se prvič udeležile mednarodnih iger, ki so bile organizirane v Biogradu na Moru. Lahko povem, da gre za neke vrste medkulturno ambasadorstvo, torej vseeno med Hrvaško in Slovenijo povezujemo ljudi, prenašamo neke dobre prakse drug z drugim in predvsem prijateljstva, ki postajajo vedno trnejša in na podlagi le-teh se projekti potem pokažejo že kar sami po sebi. Tako da iskrene čestitke in zahvala tudi Biogradu na Moru za vse priložnosti sodelovanja. Nadejamo se še dobrih projektov tudi v prihodnje in tudi z drugimi mesti, ki smo jih uspeli spoznati. V Biogradu na Moru smo že navezali tudi prijateljstva, tako da verjamemo, da se obeta še zelo zanimiva prijateljska prihodnost z Biogradom na Moru. Hvala. Zelo prijetno je poslušati take besede. Turizem je čudovit, ne? Ni pa skrivnost, da se je za zapolnitev turističnih kapacitet potrebno potruditi. V Biogradu pravijo, da je to borba, a očitno zmagujejo to borbo. Imajo tudi zelo konkretne odgovore na to, zakaj se vse več gostov odloča za obisk Biograda na Moru. Gospodin Marjan Štopfar, kako?
Aha, imate še besedo. Pardon. Prijazen pozdrav vsem skupaj, posebej prijateljem iz Hrvaške. Jaz sem župan občine Žalec, Janko Kos. Sodelovanje prijateljskih mest Biograda in Žalca je staro približno 40 let. V mestnem času je tudi malo zamrlo. V zadnjih 2 letih pa to sodelovanje zelo intenziviramo. V lanskem letu smo v občini Žalec odprli eno znamenito fontano Zeleno zlato, fontano piva, s čemer smo se zapisali na evropski ali pa svetovno turistični zemljevid in ugotovili smo, da se moramo povezovati s tistimi, ki so tako dobri oziroma boljši od nas. In zato se zdaj več sodelujemo z občino Biograd na moru, ker ni dovolj, da imaš najlepše morje na svetu. Moraš imeti znanje, moraš imeti prijaznost, moraš imeti srčnost. In vse to v Biogradu imajo in zato se tudi imenujejo srce Dalmacije. Rezultati ne pridejo sami od sebe, potrebno je dobro sodelovanje lokalne oblasti, regije in gospodarstva. In potem pridejo rezultati. Zato bi jaz rad, da se povežeta ta dva mesta in da skupaj sodelujemo tako, da bomo še bolj uspešni na skupnih projektih za evropska sredstva, da zagotovimo, da dobimo še več turistov na naše destinacije, da gremo mi, tako kot do zdaj, naprej na Hrvaško, ne glede na razne razprtije, mogoče kakšne politične in druge iskrice in da tudi Hrvati, prijatelji iz Dalmacije pridejo k nam. To bi si mi želeli. Pravijo, turizem smo ljudje in res smo ljudje, turizem delamo ljudje. In nekoč so imeli v Biogradu večer slovenski, zdaj bo imeli teden v slovenski v Biogradu. Se pravi, da to sodelovanje intenziviramo in ko se združijo slovenskci, pa dalmatinske klape, pa Tanja Žagar, pa naše najboljše punce, pevke, jaz vam povem, naredimo tak žur, ko ga v Dalmaciji še ni bilo. In to pomeni dobra volja, pozitivna energija, potem se pa tudi denar zavrti. In jaz vam želim, prijatelji iz Biograda, da vam vaši načrti uspejo, da bomo še boljši, kot smo bili doslej in da znamo svetu pokazati, da imamo najlepše turistične destinacije, samo privabimo vsem ljudje, nobenem ne bo žal. Srečno vsem. Hvala lepa, gospod župan Janko Kos. Morda še Matej Kabalič iz Moravskih Toplic? Lepo pozdravljeni v imenu občine Moravske Toplice, v imenu župana Alojza Glavača, ki žal danes ni mogel priti, v mojem imenu. Sodelovanje Biograda in občina Moravske Toplice je glede na druge občine krajše. Mi smo se v bistvu spoznali in nekako pobratili leta 2009. Povezala nas je v bistvu ena zelo velika prireditev oziroma en dogodek, to je pa bilo svetovno prvenstvo v oranju. Ta dogodek, ki je bil prvo leto pri nas, potem 2 leti naprej pri njih, je nekako pokazal, da imamo zelo podobne zadeve, različne, smo eni pa drugi zelo turistično razviti, ampak kljub temu se lahko veliko naučimo eni od drugih. Ne? Kar nas povezuje je, mi pravimo zeleno in modro, modra voda pri njih in pri nas, zelena pokrajina pri njih in pri nas. Veliko uspešnih projektov smo naredili, veliko različnih prezentacij. Za nas je tudi zelo pomembno, da ko pridemo tja, ne samo kot turisti, ampak tudi kot turistični delavci, da se predstavimo, da enostavno nas vidi, ne samo Slovenija, ampak cela Evropa, ker tam je gostov z vsega sveta. Želim vam še veliko uspeha Biograd na moru, še veliko lepih srečanj in tudi vseh ostalim, ki smo jih pač vas poznali v Biogradu oziroma kjerkoli drugje. Hvala. Hvala. Predajmo mikrofon gospodinu Stopfarju, koji će nam više reći o programu i novostima. Evo, dobar dan svima. Hvala vam što ste došli na ovaj skup. Hvala našim županima. Hvala svim našim gostima i evo idemo dalje sa Biograd. Uz logo Biograda dosta se pojavljuje grad manifestacija. Evo, tu vidimo da Biograd godišnje ima preko 50 do 60 manifestacija godišnje, a tu ćemo vam u kratkom videu pokazati, znači, sam Biograd. Uz
manifestacije. Biograd je i grad nautike, prvi grad u Hrvatskoj koji ima najveći broj regata. Poznate su regate, svjetsko prvenstvo BMW-a, imamo Europsko prvenstvo, imamo državno prvenstvo Mađarske, državno prvenstvo Austrije. Sve se to događa u našem kanalu, znači ispred Biograda. Na plažama imamo razne ponude, a najveći broj ponuda se nalazi na šetnici koja ide uz plaže kroz Borovu šumu. Znači godišnje smo rekli imamo između 50 i 60 manifestacija, više od 200.000 turista godišnje i više od 1.200.000 noćenja godišnje. Evo tu na ovom grafu možemo pogledati recimo od 2006. godine kad je Biograd ima 600.000 noćenja, gdje smo sa raznim manifestacijama svaku godinu rasli i evo u 2015. zabilježili preko 1.200.000 noćenja. Što se tiče manifestacija, evo proći ćemo samo neke veće, znači Porin glazbena manifestacija 2009., 2010., 2011. u Biogradu, Croatia Harley Days 2011., 2014., Vespa World Days 2015. Imali smo svjetsko natjecanje orača u Biogradu 2012. i gradonačelnici za mir 2010. Što se tiče Porina, Porin je najugledanija glazbena nagrada u Hrvatskoj, utemeljena 1993. godine, a najuspješniji izvođači su Džiboni, Oliver Dragojević, Massimo, Arsin Dedić, Toni Cetinski i ostali. Croatia Harley Days 2011. 2014. trajanje 4 dana, preko 25.000 motora iz cijelog svijeta, 50.000 posjetitelja u 4 dana. Pokraj gradova Barcelone, Hamburga, Saint-Tropeza, evo Biograd je uspio to napraviti i nakon 2011. je potvrđeno da je u najbolja 3 u Europi organiziran susret. Evo možemo malo pogledati jedan video kratki o Croatia Harley Daysu 2011. Znači u tih 4 dana su svi rekordi u ugostiteljstvu porušeni, pa ne znam, jedna informacija je iz jednog hotela da je u ta 4 dana se prodalo više butelja vina nego u cijelu sezonu 2010. Vozači Harlija su sve doktori, inženjeri, ljudi koji su iz biznisa se presvuku u kožu i krenu 4 dana na odmor na svojim ljubiteljima i evo to smo svi vidjeli i svi su bili iznenađeni, oduševljeni. U 4 dana toliki broj motora i toliko posjetitelja nije zabilježen niti jedan incident. Imali smo najstarijeg vozača motora, 79 godina, koji je došao s udaljenosti od 700 km. Evo tu možete vidjeti Biograd. U tih 4 dana, znači hoteli od Zadra do Splita su svi bili puni, privatni smještaj puni i dnevne vožnje su išle znači i do nacionalnih parkova, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, a nakon 4 dana
svi su oni dolazili i odlazili 4-5 dana prije i poslije samog susreta, tako da neki prosjek njihovog boravka u Hrvatskoj je nekih 8 dana. Zanimljivo je da godinu iza 2012. su se svi znači vozači Harlija javljali, zahvaljivali, a i godinu poslije su dolazili sa svojim obiteljima s motorima i bez motora dalje na ljetovanje. Druga manifestacija, Vespa World Days 2015. Trajanje 4 dana, više od 5000 Vespi iz 33 zemlje, više od 11.000 posjetitelja. Pokazao se kao najbolji susret Vespi u Europi, to su potvrdili svi i evo, to nam je pohvala. Svjetsko natjecanje orača od 14. do 15. 2012. trajanje 2 dana, 56 natjecatelja iz 29 zemalja svijeta, 20.000 posjetitelja se dogodilo u Biogradu na moru. City Games, kao što smo već čuli, domaćin velikog finala, 6 godina u nizu, od 2011. do 2016. Zabavni projekt u kojem sudjeluje 12 europskih zemalja. Putem City Gamesa projekta ostvarena vidljivost u medijima, vrijednost 1,5 milijuna eura. Ono što možemo reći, City Games, odnosno Jadranske igre, su samo još utvrdile ovo prijateljstvo između Slovenije i Hrvatske, a i šire. Tako da sve pohvale, evo možemo malo pogledati na videu, sve su igre dinamične, brze, dobro gledane i evo na kraju poruka iz toga je prijateljstvo. Hvala Tadeju. Gradonačelnici za mir, 2009. otvaranje spomenika Ždralu. Grad Biograd je u predsjedništvu asocijacije za mir, gradonačelnici za mir. Naš gradonačelnik Ivan Knez je podpredsjednik. Inače, asocijacija broji 5000 gradova svijeta i evo, to je to. Sad možemo preći malo na manifestacije u 2017. koje smo mi tu samo naveli dio manifestacija. Dosta velikih manifestacija još nisu potpisali ugovori pa nismo htjeli izlaziti vani, ali evo dovoljno je da možemo malo proći, znači od travnja kad već sezona počinje u Biogradu, slovenski vikend od 28.4. do 1.5. O njemu ćemo još kasnije malo. Svibanj, regata Business Cup, 13.5. velika regata, utjecajni gosti. Svibanj, Euro Vespa Days od 25.5. do 28.5. ponovo nam se Vespa vraća. Lipanj, Gastro Stol, otvaranje pune turističke sezone 4.6. Biogradska fešta, blagdan Duhovi 4.6. Lipanj, otvaranje Fun Parka Mirnovec kojeg svi očekujemo. U srpnju imamo večer klapa tradicionalnu 21.7. Biogradska noć 4.8. jedna od najposjećenijih manifestacija kroz sezonu. Ribarska noć 10.8. Inače ribarske noći radimo u prosjeku 1 puta mjesečno. Slovenska večer 17.8. ponovo ribarska noć Rujan i regate znači u 9. mjesecu. Biograd Boat Show 19.10. do 22.10. tradicionalno sa njim lagano zatvaramo turističku sezonu.
Evo, možemo sad samo još jedan put proći, znači ideja regate djelatnike iz različitih tvrtki, različitih branši sa ciljem druženja, razmjene mišljenja i suradnje. Znači, ponovo Europa Vespa Days, Gastrostol, 2005. ima 170 metara kad smo krenuli, posuđivali stolove od ugostitelja, a već godinu iza gradonačelnik je naručio naše stolove s kojima smo se širili svaku godinu i 2016. smo došli do brojke od 1200 metara u komadu. Biogradska fešta, blagdan duhova, 50 dana nakon Uskrsa, uvijek spada nedjelja, organiziramo zabavni program na rivi za sve građane i posjetitelja i jedna samo zanimljiva informacija da je, s obzirom da na feštu duhova svaka kuća poziva svoje prijatelje i u svakoj kući se peši janjci, 2015. je u Biogradu taj dan preko 950 janjaca se ispeklo. Evo, samo informacija. Otvaranje fan parka, evo tu vidimo, ali kasnije ćemo imati prezentaciju pa da to dalje ne dužimo. Večer klapa, tradicionalno mjesto događanja, Trg Brce, dobar prostor, akustičan, Biogradska noć, znači najveće ljetno događanje u Biogradu, posvećena Danu pobjede, 11 godina tradicije, preko 30.000 posjetitelja, u 12 sati veliki vatromet. Evo tu možemo malo iz videa vidjeti kako to izgleda. Na dosta naših fešta, jedima, znači riba je tu obavezna, na roštiljima, podjela hrane se vrši na nekim bitnim manifestacijama gdje se častimo sa ribom. Dosta turista planira svoj godišnji odmor da bi uspjeli doći na Biogradsku noć, da ih uhvati ta večer kroz njihov godišnji odmor. Dva stage-a sa puno izvođača i promenadno preko 12 klapa koje zabavljaju po samoj rivi. Imamo i bakljadu sa brodovima, znači svi brodovi izlaze vani, stvori se jedna bakljada gdje je onako vizualno to dobro vidjeti i svi gosti koji su zainteresirani mogu ići na velike brodove i izaći to da bi mogli snimati spora. Večer svaki hotel na rivi sprema nešto, neku podjelu hrane. Ribarska noć, 10.8. privlači veliki broj posjetitelja, štandovi, gradele, klapska pjesma, dalmatinski ugođaj. Slovenska večer, 2015. 2016. Evo, ove godine je 17.8. Što reći? Dođite svi. Regate, kao što smo već rekli, znači imamo veliki broj regata, tu smo samo izdvojili neke. Dobra priča, nautika je inače popularna zadnjih godina, u Biogradu ona raste svaku godinu sve više i više i na kraju Biograd Boat Show 19. do 22.10. nautički centar, 40 regata godišnje, najveća izložba plovila na Jadranu i više od 300 izlagača i plovila. Regata ponovo. I evo, došli smo
Na početak, znači, slovenski vikend uz našu gošću Tanju Žagar, a ja ću samo prije toga proći samo program slovenskog vikenda, onda iza toga ćemo dati našoj Tanji riječ. Evo, 28.4. počinje, imamo kroz aktivni program 28.4. Biograd regata 2017. Na svim stranicama Yacht kluba mogu se dobiti sve informacije. Nešto najzanimljivije od toga je da svi gosti mogu iznajmiti brod, znači brod u kojem mogu spavati, kraj toga im ne treba apartman i zabavljati se tih 2-3 dana u Biogradu po nekoj super povoljnoj cijeni. 29.4. Biograd Run, tu smo napravili znači 3 kategorije, trčice 1 km, 5 km i 10, trčice sve kroz park šumu Soline gdje se može vidjeti plaže i sve ljepote Biograda. Na kraju svi dobivaju nagrade, druženje i zabava. 34. šetnja od parka do fun parka. Znači svi sudionici šetnje će moći po prvi puta vidjeti završetak fun parka i evo ulazak u fun park, jedino oni. 1.5. imamo rekreativni Monty Bike maraton, Vranjsko jezero već je poznat i svi sudionici tog maratona mogu vidjeti sve flore i faune Vranjskog jezera, inače parka prirode. I jedna informacija, Nacionalni park Krka, jedini dan u godini kad daje besplatan ulaz, to je 1.5. Tako da svima dajemo informaciju, inače ulaz za Nacionalni park između 14 i 15 eura, taj dan je besplatan, pa evo 1.5. svi koji mogu poći do parka Krke. I u zabavnom programu imamo 28.4. petak The Second Hand Band, rock band koji je odličan, on će nas zabavljati od 20:30. I vrhunac svega je koncert 29.4. Tanja Žagar, 20:30, Biogradska riva. Hvala vam, oprostite ako sam produžio. Riječ dajem Tanji. Najlepša hvala. Tudi jaz bi rada vse zelo, zelo lepo pozdravila. Vam moram povedati, da sem pred 2 letoma nekaj dni preživela v Biogradu na moru, ampak to je bil zame krajši oddih. In ko sem se zvečer sprehajala, so me seveda Slovenke in Slovenci ves čas ustavljali in me spraševali, kdaj poješ, Tanja, kje poješ, kam te pridemo poslušati. Takrat sem žal mogla reči, ne bo tokrat žura, sem samo na oddihu. No, ampak verjamem pa v to in očitno tako je, da dobre in prave energije slej kot prej pridejo skupaj na takšen ali drugačen način. In očitno je letos pravi trenutek za to, da se po Biogradu ne samo sprehajam, ampak da tam tudi zapojem in naredim en veliki žur. Zahvaljujem se vam za povabilo, sem zelo vesela in počaščena, da bom lahko z vami in obljubljam, da vsi tisti, ki bomo takrat v aprilu tam, bomo doživeli en nepozaben, čudovit večer za vse generacije, ki se bodo potem zaradi teh lepih spominov še rajši in še večkrat vračali nazaj k vam v Biograd na moru. Hvala. Lepa za ta miselni pobeg iz našega snega in te ideje, kako preživeti prosti čas, ne samo v aprilu, ampak končno se to raztega čez vse poletje. Sedaj pa je čas, da prisluhnimo še predstavitvi projekta, ki vzbuja zanimanje daleč preko meja Hrvaške. Že junija namreč vrata odpira največji zabaviščni park v tem delu Evrope. Gospod Boris Kovaček će nam u svojoj prezentaciji izdati više o Fun Parku Mirnovec. Da? Recite, gospodin Kovaček, šta pripremate za sve koji volimo zabavu i adrenalin? Aha, tu ste. Pa evo, ja ću kratko pokazati par fotografija kako će to izgledati, 3D simulaciju i neke brojke koje su bitne za i industriju u koju ulazimo i za naš park. Dakle, industrija zabavnih parkova je jedna od najbitnijih industrija zabave i industrija u Americi, recimo, koja zapošljava najviše ljudi u tom segmentu. Prometi koji ostvaruju parkovi u Americi su enormni.
kod nas u Europi imamo preko 300 parkova koji rade preko 163 milijuna eura prometa godišnje, odnosno 163 milijuna posjetitelja godišnje. Ono što je jako bitno da u parkove dolaze mladi bračni parovi sa djecom, tako da je segment koji koji je zainteresiran za naš park su uglavnom 18 do 30 godina obitelji s djecom. To je jako bitno i za turističke destinacije, i za sponzore, i za nas kao park. Mi se obraćamo stanovnicima regije prvenstveno. Naš prvi konkurent je u stvari Gardaland koji je preko 500 km od Zagreba, od našeg parka i preko 800 km. Blizu smo i Ljubljani i svim većim gradovima. Tu još nedostaje Mostar, Banja Luka, pa čak i u Srbiji Beograd i Novi Sad. Dakle, želja nam je privući cijelu regiju u naš park. Sve zajedno u toj priči imamo i 4,7 milijuna turista koji dolaze u 4 županije koje nam gravitiraju. Znači uz 2 milijuna nekih stanovnika i 4 milijuna turista dođemo do 6 milijuna ljudi koji su naši potencijalni gosti. Tržište na kojem otvaramo park je nerazvijeno, imamo nekoliko akvaparkova u Istri, u Sloveniji koji rade odlično, svi obaraju rekorde i svi su u stvari ljudi iz industrije, iz Europe se čude koliko naši vodeni parkovi dobro rade. Konkurencije, kao što sam rekao, prave nemamo i zato smo odlučili otvoriti najveći zabavni park u ovom dijelu Europe. Tu imamo jako veliku podršku grada i zahvaljujem isto gradonačelniku što mi je dao priliku da vam predstavim naš projekt. Pozicija Biograda na moru je idealna za jedan ovakav projekt. Naš park je 10 minuta od autoputa, točno na sredini Jadranske obale, tako da svi koji prolaze, koji idu čak i u Dubrovnik, od našeg parka će proći na 15 km. Sigurni smo da će većina njih navratiti. Od centra grada smo svega 2 km, to je jedna lagana šetnica, u blizini mora što daje jednu dodatnu atraktivnost cijeloj priči, točno između dva velika središta Zadra i Šibenika, tako da je stvarno pozicija idealna. Ovako izgleda naš park, ukupna površina je oko 45 kvadrata, imamo sve zajedno 26 atrakcija koje su podijeljene u 3 cijeline. Cijeline prate starost posjetitelja, znači imamo vožnje za klince, male do 7 godina, 8 imamo obiteljske vožnje i adrenalinske vožnje. Pokazat ću vam sve. Naš plan je da otvorimo u Biogradu 120 radnih mjesta. Išli smo sad u ovoj završnoj fazi, ide i natječaj i mi u sljedećih mjesec dana zapošljavamo te ljude, uglavnom mlade, koji će nam raditi više od 8 mjeseci u parku. Sigurno što radimo je 200 dana u godini i cilj nam je 200.000 ljudi u prvoj godini. Tako da realno imamo realne ciljeve, ne razmišljamo o milionima, ne bar prvu godinu. 3 tematske cjeline, dakle parkovi zabavni se dijele na akvaparkove, luna parkove i tematske parkove. Tematski parkovi su, ajmo reći, vrh te industrije zabave. Onaj s kojim nas najčešće uspoređuje, naravno Gardaland. On je bio ove veličine kao što je naš 70 i neki kad se otvorio. Nama je drago što nas uspoređuju, ali mi imamo jako dugačak put još da dođemo do Gardalanda i ono što on predstavlja. Ali svejedno i iz našeg parka, koliko god je mali, on može biti dobro organiziran i može pružiti ljudima zadovoljstvo i da oni svi odu s osmijehom na licu. Znači imamo 3 cijeline koje su podijeljene po veličini. Ovo je ulaz, znači imamo jedan veliki trg na kojem se ljudi okupljaju. S desne strane su ulaznice. Kad se prođe dolazimo do sadržaja parka. To je prvo gusarski grad u kojem imamo vožnje kao što su sudarajući automobili, kuća strave, veliki ljuljajući brodovi, ljuljačke, jedna bitka na moru gdje se djeca špricaju sa vodom, splash, jedan brod i naravno karusel, jedan od ljepših koji smo našli u Europi od jedne kuće koja ima tradiciju već preko 200 godina.
Dalje imamo dio za malu djecu, znači to su ovi vožnje na koje se ide uz pratnju roditelja, to su ljuljačke razne, onda kanuići, šalice čaja, imamo jedan safari među dinosaurima, vrtuljke, imamo jedan vlak i tako dalje. I na kraju imamo najveće vožnje, to je jedno Adria Eye, smo ga nazvali, veliko kolo, visoko 40 metara sa kojeg će se vidjeti cijeli arhipelag, prekrasan je pogled. Imamo još jedan pogled na to kolo, stvarno impozantno. Imamo tu jednu dizalicu koja vas digne na 50 metara i gore se vrti. Ja sam siguran da na to neću ići, recimo. Imamo roller coaster, jedan srednje veličine kompakt coaster koji je za ove najhrabrije. Imamo ovu veliku ljuljačku, tajfun takozvani. U svim dijelovima parka imamo ugostiteljske objekte i to je recimo iz ptičje perspektive pogleda naš park. Osim tog što ćemo imati zabavne vožnje i atraktivne, naš cilj je da isto kao i Biograd svaki dan imamo posebna događanja i da naš park bude prepoznat po zabavi koju pruža osim ovih uobičajenih vožnji. Isto tako naš vlasnik, odnosno investitor je tvrtka Mirnovac pirotehnika koja je možda najveća tvrtka za pirotehniku u regiji, za vatromete i pirotehničke šove. Evo ga, naš plan je otvaranje u lipnju. U ovim pres materijalima svako od vas dobit će vaučer za jedan besplatan dolazak za 2 osobe, tako da se nadam da ćete mi se javiti i da ćemo se vidjeti u parku. Hvala lijepa. Prejeli smo ogromno zanimivih informacij. Mislim, da je zdaj čas, da ste vi na vrsti, torej da postavite svoje vprašanja. Kakšno vprašanje? Ja? Ja? Hvala. Za Fun Park cijena ulaznice dječja, obiteljska, odrasla, dnevna, poludnevna? Cijene ulaznice su podijeljene na 3 dijela, odnosno imat ćemo 3 faze, to je predsezona prije 5. mjeseca, to ćemo imati sljedeće godine, onda od početka 6. do 5. 170 kuna za odraslog muškarca, samca na ulazu. Dole ćemo ići sa ulaznicama obiteljske, će biti recimo 140 kuna, to je oko 20 eura, za grupe još veći popusti i tako dalje. I u samoj sezoni ta najskuplja karta na ulazu za odlaznu osobu bit će 190 kuna i sad opet idemo sa popustima 10, 15, 20% zavisno od toga kad dođete, koji uzrast je posjetitelja i tako dalje. Isto tako imat ćemo besplatne karte za djecu manje od 1 metra. Karta je funkcionira po principu jedan ulaz, jedan dan, sve besplatno, da sve možete sve. Evo, hvala. Nadam se da sam bio dovoljno glasan. Da. Ok. Te nove osebine, koliko naj bi bilo več turistov v tej in naslednjih sezonah, pa posebej, če to omenite za slovenske goste? To je za mene pitanje ili za... Ja, ti za onoga ko zna odgovoriti. Pa ja mogu za park, evo. Koliko se razumije gospodina, postavite pitanje koliko turista dođe u Biograd godišnje i koliko toga slovenskih? Ne, u odnosu na ovo što ste danas predstavili, koliko računate povećanje? Povećanje očekivamo 100%. Zato smo ovdje. Še kakšno vprašanje mogoče? Ne? Potem lahko povem, da smo z uradnim delom druženja pri koncu in najlepša hvala vsem za tole prijetno urico, ki smo bili vsaj že z mislimi že pri dopustu.
Še to moram povedati, da se splača pri vašem odhodu vzeti vrečko, kajti v vrečki se nahaja voucher za torej vstop v Fun Park Mirnovec. Hvala za pozornost, vabim vas še na prigrizek s pravo tematiko, tudi glasbeno, in sneg bo sigurno stopila klapa Bunari. Sadite s mora, moja mati je Dalmacija. Ima marku i gitaru, srce koje ljubi zna. Nema meni do mog juga i do mojih borova. Slovi blago ovo svita za moj mili Sadite